Kapitan Inteng! Kumusta na kuanang? Agad kastoy lata, Don Butchog. Nasaya at lata. Nakaradkad lata. Sabong para kan ka kuanang. Nay. Anya nga day taigam mo nga ilamlamang mo itilikudam. Sabong nga rod para kan ka. Ay. Trumpet flower. Trumpet flower. Dinagas ko la di tadalan. Na, anwag nga dayta. Ibalang mo dayta. Mangted ka trumpet flower pie. Sana bali tanapintas mo ta sabong daytoy. Di kan mangted itikas ta. Apay, may dengdeng ko aya dayta. Sige. Intun maminsan, ikang kanto iti sabong ti karabasa tapno may dengdeng mo. Apay ngamin nga da kaya, anyat ibagam. Katnay, kaadaywan asuli ti kabildatan ti ayan ti balay mau. Umay ka nga rod sa rungkaran. Ahon kayam, di na ka di libre iti merienda. Umay kalagayam agpalibre iti merienda. Bangkrapom gayam ti istorkaw. Ala, agawid kan. Tamang alyaan nakday di asawam. Si kamat kuanang. Talo na tawan tinapalabas. Sipod pimusay day di asawa nga ay ayatak launay nga aging kaita. Naa, aguray ka. Umay ka di makigayam kanya kuno umay ka agaram. Agaramakan ka kuanang. Ay, bastard kan. Manglok-loko ka laang. Kay bagbagam itay nga ayatom day di asawam nga aging kaita. No di ka manglok-loko. Agawid kan. Sayang lang ti oras ko kan ka. Ado pa tinaskan nga ramidag. Mangisuputak pa iti asukar. Tulungan ka kuanang. Sana bali tawan mo't lang ti aramidag iti balay ko. Tulungan ka tapno saan ka mabanog. Ngamsakbay na. Pagmerindaan nakpay Nala, wan malangan. Pag meriendaan ka manlangan, tapno awamot makunam. Marito yan, anyat gatangam. Ha! Na. Ay! Anyat katawaam, marito yan. Adamo gayam asawa mon maray. Ay! Kakaruba! Adan asawa ni Marikwadang! Na. Kakaruba! Na. Adan asawa ni Marikwadang! Ti ampang abak-baketanan. Anya ti pukpukaw na. Agasawa ta kano kuanang. He! Alang aminan kuanang. Agasawa ta aminan. Uray may salang akalding ti maparte. Taduduatan tumat lang nga agsango. Santan nga agimbita. Anya! Alahan kuanang. Agasawa tan tapno agkabalay tan. Nabanuga ka talaga. Nagkapuam aya. Kanin anya ti umay mo ibaga. Ay. Kasla importante launay ti ibaga mananatuyang. Adan asawa ni Marikwanang. Anya. Anya ti bagbaga mo nanatuyang. Adan asawa ni Marikwanang. Adan asawa na. Ha? Adda asawa na ija store na. Ha? Dapat ti ibaga. Kunaklakit no emergency. Tanabambanog ka. Ay, adda. Podno tembaga, Kapitan. Adan asawa ni Marikwanang. Amangan mo't no saan ng asawa. Amangan no friend na laeng. Kinanya kumano adda. Awan ba't parikot iti dayta. Ay, sa wakas,
Adan asawa ni Marijuanang amunan taon ti sarsaritan. Alaki din. Ingkan, di ka manaktak iti trabaho. At dayta ko nang nalpasta na nang isupot iti asukar. Ngam kukwak dayta may sa supot tatangdan ko anang isupsupot. Anya? Anya pa iti sumarunong nga aramiden ta ko anang. Ibagamlaang tatulungan ka tapno saan ka mabannog. Kwa. Dayta mantika. Kastamot din dayta asin. Sige ko anang. Tulungan ka. Ngam kukwak tumet ti sagay sa asupot a mantika ken asin Na. Sige. Kukwam tulat ta. Nay, si kamot day ta masabat kaw, Don Butchog. Anya nga day ta naka-eco bag nga igamaw. Tangdan ko anang isupot iti lakon ni Kuanang. Ha? Tangdan maw? Apay napan ka nakitagay, di jay istor na. Hidin to tabak ng kamay. Kat man nubak na nga? Aguray ka, Don Butchog. Apay, inayaban na kaaya ni Marijuanang ang makitagay. Saan? Nudikat na pan ko inaram. Ha? Agar-aram ka kin ni Marijuanang? Katwan. Nagpatangdan ka? Na, hada ka di kasta nga agaran. Agpatangdan, iter-armon na. Adto ti kapi-api na timplam, kapitan. Ay agyaban na, kagawad ko na. Naimas ti kape ma. Kastamot ti timplam, kabisado kun Una niya. Mariko na. Pudno ay nga dan asawam. Ha? Isumutin padamag ni Marituyang. Kwa? Saan, kapitan? Agar-aram la kanyak ni Don Butchog. Nigayam Don Butchog nga imot, agar-aram kan ka? Ay, kapitan. Apay kayat mo day-day. Kwa? Kasla crush ko. Kat no imot day-day. Ang mga no di nakanto ikan iti sida no agasawa kayaw. Ang mga no isuntulat yagsit sida iti naimas. Ha? Pagkunamot akasta, kapitan? Di mo na damag aya idi. Nagsakit tinakam day di dunya kutong kenkwan ha. Ngamen, imutan na kano idi. Isu nga rod adunya kutong tawag na kenkwan ha. Gaputakim mo taong. Time imutan nila kay Butchog nga asawa na, nga imaut. Ha? Mas dawa ka. Tapay adon kendo niya ti awag da kadakwada. Sa bagay, dakil nga minti balay da. Sakit ada iji Amerika, tay kakaiso na abugbog tong nga anak na. Ay, kapitan. Bak nang tangag paiso. Kasta uday mat akir mat ni Don Butchog. Ha? Ita, kayat mo pala da jay. Medakan ka. Nanakwanang, gumatak man iti asukar a 1/4. Nanakwanang! Umayan. Ha? Manaw tigatangam nga sukar. Abay akas tamot ang tibuk mo, nanakwanang. Kulor yellow matain. Yellow ka di ta? When now, brown. When now, orange. Tila madmadlaw mumit. Sakit. Nakaritos ka iti atid daw. Sakit medyo lumabaga na itabibig mau. Ay, kauwan Ay, kas tagayam ti adda asawa na. Awan pa asawa. Ta sa anak pa anay kasar. Kanong artikal lay Sam? Intonto alaki din. Ibagamon non niya tay gatgatangam. 1/4 nga sukar lang, nana. Okay. Mabait lang nga raw. Taited ko. Nay, Marijuanang, papanam, nakabistida ka mag-iti sabong-sabungan. When inak nga ron manen makidate. Kini Don Butchog. Wan, ag-date kami manen ijay ilay.
Ay na marikwanang sa wakas addan asawam. Ay! Sumardang ka mamut. Anya nga asawa nga ibagbagam. Tilay warwaras mo kadagiti ka aruba. Oray, taditan tumot lang ti pagtungpalan na. Kay kano nga ti kalay sayaw. Tao may kamimot makipangan na. Mano abaka ti parchen niya. May salakan wa kalding. Tadudwa kamin tulaeng agsango. Ay na, nabsuga ko na Kasano nga minasaan ka mabsug unay. Kat binukuda mo tibuo alitson a manok. Dinakpay inikkan. Paborito nga mintelitsyo na manok. Jayla na nga kagudwa order ti sindak. Sa nabalik, tanay mas lata uray natag. Mala, agbayad ka nga ruden, taintanton. Ha? Siyak tagbayad? Wana, sa nabalik tado ti kwartam. Anya? Taintantuman kidagbuyay ti sini. Agday taman ni jay pagsinyan. Ay, kwa. Alan, kuanang. Bayada muntikin nanta. Ay, sige malaangan. Siya kong tagbayad. Na, agururok ni Don Butchong. Salba. Imay kami lagayam diti pagsinyan. Tapno may maturog. Ay, sakit siyak manen tinagbayad iti tikit may. Idinto ta siyak lang aro dun tinagbayad iti kinan may di restaurant. Ay, kung gaya, ti popcorn na ginatang ko. Igum na. Ay, inayadat nga alain ta siya kung timangan. Nadinak pa'y kaya't nga ikan itay mo. Inaayad laeng. Inayad. Ay, aday ta. Maala kong ti popcorn. Ay na. Rinabsot na. Na, pinatputan nan iti husto ti popcorn. Ako namlan iso tinanggatang. Sapay nagdakkel asobot. Haddo yan ti kapem, kapitan. Igo pa mon kabayatan anapudot. Mayat titimpla na. Kun kunamla dayta, ata libre. Eh, Awan ngamin ni Maribanang apara timpla iti kapem. ewan nga rod. Ay, pumanasyar mo't na dya tao. Inawes tay gayeb na atagabagyaw ta mapandakan no ag swimming. Ay kat mayat bayam tagpasyarlat ta. Makapaikat dayta iti stress. Ewan na nga mawan agluto iti kanit. Manomot la tagluto ngay kapitan. Ay, ewan gayam. Damag ko nagdate kayo ka ni Don Butchog nga imot. Kumusta ngay? Naragsak ka? Anak kay date kan ko na? Wen kapitan. Nasayat isa din mo nga tinapnapanan niya. Nag-restaurant kami kan nagbuya kami iti sine. Ay, kita dumot nga ron ti impakpakan na kan ka. Siyak, tinangpakpakan kan ko na, kapitan. Anya? Sikat tinagastos? Wan, kapitan. Makitam. Di nagtumatpat yan. Kuripot na dyan, Don Butchog. Makaamukan iti biyag mo. Kan sikan ti ag desisyon. Kan pa karagsakam. Sikalata ti makamu. Panang, agkalay satan into no may alawas. Ha? Agkalay satan? Wen, kuanang. Ay na, nagsayaatan nga. Ay, agsuotak ka di iti trahe di Buda. Wana, di oray man mang rin tatapay iti banda. Ha? Talaga? Di oray man magnata iti red carpet. Ayos lata. Ay na, nagmayatan. Makamukan numanuti kayat mo maparti ababoy kan baka. Ha? Talaga? Wen, kuanang. Uray man kat nuing grande ti maangay akalay sata. Ay na, talaga? Wen, kuanang. Uray ta si kantumot lang ti makaamoy ti amin agastos.
Iso nga ayos laeng nga uray ing grande ti kalaysata. Anya. Uray, tadakal mo ti magangganan siya miti istor mo. Iswasikan ti agastos iti kalaysata. Ay, aglos do yakit dayta nga imbagam. Ala, rumuarkan dito'y balay ko. Sakbay ang magamatak, jay badang ko. Rumuarkan! Anya tinapasamak, marikwanang. Lumabasak itay dita paraangam. Nangag ko ti pukaw mau. Iso ang nagdardarasak nga imay. Akaslad da kapam. Agkapsotak, mare. Ti sinalbag na ijay abutsyog. Ha? Nay apay? Ay saus! Rinamos na kamaray! Ha? Kaya't mo asawan maray! Naalanan ti dayaw mau! Ay saus! Ang mga nuwag siko ka! Ay nasken atakdiran na ti dayaw mau! Ay, anyamatan ti kastoy. Nagmalasak matan. Ha? Apay? Di na kaya't atakdiran na ti dayaw mau! Sumardang ka mamat, mare. Ha? Kahit anya nga rod ti sangitam ngay, kan apay nga kakapsot ka. Kasanumat nga, men. Agusto akmat ka ni Don Butchog, mare. Gamay na! Sakla aminan, dagas-gastos. Iti pa nag-date, may, kan aminan. Sa idi ko na nangagkasar kami. Kasta unay aragsak kao. Kat kunana pa'y nga oray ing grande kano ti kalay sa amay. Kahit Uray mano kano ababoy kan baka ti maparte. Uray magna kami kano pa iti red carpet. nagsaya atin ngay. Kunana pa'y nga oray mangrenta kami kano iti banda. Agsuotak kano iti napinta sa trahe di Buda. Kahit Gamsyak ka no, magtimakam mo iti amin agastos. what? Uray tadakkel ka no, ti magangganan siya kiti store ka, umaray. Na apay, umanay ti magangganan siyam apang ingrandi akalay saya. Ti bulili ko nga dun, butsyog. Ay na! Ti salpag ijataaw. Aglos doyak gapoy ti pungtot ko kang kwana. Ay sus, kunaklakit din no makiasawa kan marat. Ngamsan mat gayam. Ay, sayang marat. Talaga sayang. Bayamaw, marikwanang. Kwartaan na kaladay dyan, Don Butchog. Wun maray, hustaw ni badungkaw. Kahit ay ayata masamat ni Don Butchog na nakwanang. Di anusam ati kinaimot na. No maanusam, abukudan na ti sidaan, kat di nakaikan. Ay di sige, agasawa kayo Kano kaya't mo asikalat agas-gastos iti kasaryo? Di sige. Ay, saan, kapitan? Saan akon nga agtatakon? Agasam, awang pa'y gastos na no kasta nga ag-date kami. Siyakla amin kat di nakpay ikan, agraman ti popcorn akang kanan mi ko maadwa, iji pagsinyan, bukbukodan na, imbis asyak tinanggatang. Nagbubblegum ka kuman, amaray. Tapno kasladakan ka na. Unay ni Ayan. Don Butchog. Ultimo papkaon, imot na kan ka. Di pa ikat mangmangan, idinto ta si kakatagtiltil mo lang. Huwag nga rod Sige, maray. Ibagam, nubugbugan may. Taramidin mi adagas. Wang. Ay, sige. saan ba daw? Agtal na ka man. Isaksakit ko lang ni marikwanang, tuyang. Bayamon ni Butchog. Marikwanang. Heh. No talaga agasat mo ti makiasawa. Dumteng tulat taday ta. Dumteng to tilakay aparakan ka. Lalaki ko namot, kapitan. Ah, Saan alakay? Tanagalas adenggan. kat isumit. Saan nga agsaksakit tinakama marikwanang. Kano umay pa dito ni Don Butchog, papanawa mo. Di mo paspastrikin.
Nagalas ti ugali na. Iso di ka paalilaw kan kwa na. Wan, Kapitan, ngamay na. Nakalidlidayak, gaputan na loko ak. Manon ti gastos ko. Di mo panunutan dahi ta. Among taon, inton maminsan. Ay, nahanakwanang. Adda nga agpayso na kariknaam iti ayat. Ngam sobra man ti kinaimot na. Ala, kasta ni ayat numaminsan nanakwanang. Narabak launay. Ala sigay! Diton tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenday toy ng estasyon. Agyaman kami, titingkay panagdangat.